ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada penlong Sisim Citayo hak sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news dan senang kila banwan pentebit hakan egen music school bat om dan jinge nak mentai larang baru banwan pentebit hakan egen music school. Dak jing so sarong halor ka jingla jong ki khon samla nong ilekai jong district Riboy banra buntli kita kema naka 5th Meghalaya Games ka badang shidapshan ka balapan long hatura bat kum juru ka jingla jong ka khon ki rang ilekai football ka jela banra yau namtam na kalempung Khelo India ka bahenriu ka badang shidapshan na Tamil Nadu ki noilam jong ka Riboy District Sports Association kin penlong ya ka jingpun ku burom yikini samla nong ilekai kum ki jing ai men sim shishu bakin dangla ban penle jingmut khambha bat kham janai hagising ki bansawan Yering jingilang pen kuburom ke RBDSA kan penlong ha ke khatlai terik urempang arjar arpsau ha district library ha nongpo ha ke por khat ar baje sitengsingi senior vice president ke RBDSA ha bakiran sekilat pathai kubor hadin ke jingilang jong ketika kenhun ulakot bat wer ya barok ki nong ilekai bakin ya poilut ha ketika singi kanang bukan long ke jing itenat ha ketika jing pen kuburom yaki kumjuro namar ka jing sungo sorong ye Them Riboy district barok kawai ka bawat lah padeng ka jing duna ki babun ki bakum ka district kimdon ye ki jika kilan met bat ka jika hikai henre ki samla jong district ki bala tristom ki la ban wanra ye ka burom ye ka district nalur ba ajias syadap upla jingkran sekilan pthakbor la yedon langru uba RB syadap beri presiden nang tau ba division rentatiang beri secretary lempat kiwe-kiwe na kalayang jong ka Riboy District Sport Association idon kine kijing yathu kijing penbena bat kijing khot sobha na kabenta kine ki jingle pendon burom jungi na kapor bat hagani kasin ka facilitation ka badlong ha khalai tarik Februari arhajar apsau ya ka baka RBDSA kala penbek ha kapor shibaje ha district library hall nongpo kerpang na kabenta ki nongjob lani ki nongyok medal ha ke Meghalaya Games ke badang sudap ke balalong ha turah ha gani kasngi ilayok bani penbej rengkat bagi jing benjur jong Dr. Amperin Lingdo Minister Government Meghalaya banwan kum chief guest ban kerku kerdo ya gani ke function ke jongi tenagaleng jong ka RBDSA ngi khot sobha ki don ki bangi lapha di invitation card but yo ja ba kumno kamis kata gejing poi jong ki invitation card ngida kerpan ba pinsim ya kane kum ka official invitation nagaleng jong ka association kata kerpang ya baro sangut ki MLA sangut ki MDC ki badai na Riboy district ngida kerpan ya gejing don lang ke jong pi ban penset pensengan ban ai mensim ya kane ka jingtmu jong ka RBDSA hakaban ai burom ya kini ki sport person jongi haudo snam ni donru ka jingkhot sobha da jing sokhya da jing soi ban kemau burom ya ki ex sport person ki badina Riboy district ki bala shimbenta ka national level bat ki bala wanra medal ru ha ka national level ya kineru ni panma bangin nomla bantip hangno pidon kai ke keteng jupi tang bengitip pada bekidon telada pidon hangno ru ya piru ngi khot sobha banedon bentalang bat ngi kata gesngi kanlong kajing aimen sim na kamta kalawai jongkine ki hep samla ki badang yale kai bat ki ban saile kai hadin te sobha sim ya kania kum ka official invitation jong ka association na kamta jong piru ni ya khot ni aweru ya ki klem dejer keteng yano ya baro ki seng bhalang ki badana po Riboy district president bat secretary ya piru ni kmil enti ba phinia wan ban pensit pensengan ban ya don bertalang hagani ki jing ai burom ya gini ki khun jong ka dong Riboy ki bala wanra burom ya ka Riboy district baro kawai ni donang neru ban khot ya baro ki coach ki manager jong ki disiplin baper ki balai shimta Meghalaya Games hak kerteng jong ka Riboy district sobha
ban wan yalam ya ki participants yang pia ke tu sengi dak ba sim khiaru kerpang ya ki balayo medal na ka disiplin ke ba pidon ngi dakwa bat ge dang not ro ban ya kendu ya ki presiden bat ki secretary jong ki association ki badona por Ribo district ki sport association ki badona por Ribo district ki bomde po ka RBDSA tang ba pidona por Ribo district sobha pelaj por ban wan lang syagane ka facilitation program ke ba ka RBDSA ka penbeng haga khalai tering ngi khmi lenti bat ngede kermen ba phiru phiniawan ban pensit pensengai lem mde tangi participants jong phi yangi bat ya gadong riboi barok kawe nang tangi don ru ban khot sobha bat kejing thrang bat kejing kwa ya barok ki officer jong ke office ke badan po ka riboi district all heads of offices in Riboi district, you are all cordially invited to the facilitation program of the RBDSA. Tengi kami lenti begini ke officeru kini don dekat bat ni. Kaduk kadwai ngidon ban kot sobaru ya ki tu ki badang suan nak Hello India football ki balalong champion ru ki player ki badai Riboi district ki bala represent ya ke Meghalaya ikot sobaya piru bapiniawan syagane ke program ke jongi haka bangin ai borom na ke bertajung pi de kendiat ka kumbangela penpena baka program ke long sibaje te ke jingkwa ke jongi numarkan don ke jing penkrep penkrum ke jing penbit penbiang ya baro kamtam kini ke sport person ki coach ki managers president but secretary bapin poino hapo khat arbaje hangta he district library hall kenang pa dalawan chief guest bat ki wepat ki guest ki bangela khot sabha kan long ke itanan bat ke berhenti kedeka program ke jingkhot bat ke juga wer nakaliang jong ka RBDSA khublei sibun